CCS sansin thar thlir tu zongzong CCS chung kwate chibeivek ole Noel Vanalruat pui kania sansin thar langsar zo de ngai thlang District level SEDP committee kolasip chukhom SEDP phase 2 kalpida tur soi ho na vo inkha DC hawin nei ani Kolasip Florist Association ten ni chung o tu flower show kam fair chu Vingkhan DHO pusi zo sang lian Kolasip Circuit House tuala anei Nimin Khan Railways nuaya tuitun luido kai tura lei siam na thok mi paruk te chuan accident to ka anjinga mi pani te chu an borala midang pali te po thliam an tora wangin silchar lama in enkol turin nizan khat ambulance manga phur thla kan ni Mizoram ai rugna re thainan wai me in chakzo ka mala kan rel Chanchin kimchangin ngai thlang District level SEDP committee kolasip chukhom SEDP phase 2 kalpida dur soi hona Vingkhan DC hawin nei ani Vingkhan DC Voin Chokma Khan DC conference hall kolasipa family oriented socio economic development program phase 2 kalpida dur soi hawin District level SEDP committee chuan thutkhom nan neya pujon LT sanga DC chuan hun kai chuain SEDP kalpui tu department shang ho tu tele member dang te he huna hian an tel ani DC chuan Kolasip district chung khoshang aizon na buljan nan le ele bara kanin tawdel theina na SEDP phase 1 kaltlang malak na thataka kalpui ani chu lomamuti thu soin phase 2 kaltlang kalpui chunjom le turani thu soi SEDP hnuaya ham that dong tu ten aizon narin tla kan nei theinan develop department shanga thok tu ten uluk taka anvil pui chin poimo thu soi Pilruat pui SDC Nodal Officer SEDP chuan phase 2 kalpui chunjom na tur hian Assembly constituency pakhat atangin mi sangkhat zali zel than chwa tur ani thule phase 1 na ham chanadong to te poin chanpuina andon chunjom tur thu soya malak na fel file so zok om theinan phase 2 tel tur te ming chu nisom ni pakhat April sang nisom ni pathumral ma a thelu turin le chung le kha thelu te chu DC pisa computer mangin online na zialu le vectorani thuwa soi family oriented SEDP hi district level district agriculture office horticulture fisheries urban development and poverty elevation commerce and industries veterinary land resources soil and water conservation le sericulture office nuaya te kalpui ni a Kolasip district a hian mi sangli zani thlan chwa tur ni in phase 2 kalpui chung hian aizona bulchana tur chanpuina cheng sing hi sanga chumni andong don ani Kolasip Florist Association ten ni chung o tu flower show kam fair chu Vingkhan DHO pusil zo sang lian an Kolasip Circuit House tuala anei ni chung Kolasip Florist Association ten an buat sai flower show kam fair hon na inkhom hi Florist Association President Pivanlal Chuangin kai shuain DHO Kolasip pusi zo sang le na chuan hon na aneya DHO chuan thu soin Kolasip Florist ten an mani puala flower show kam fair an buat sai theiju lomamati thu soya pangpara ei zong tu ten ramjim te tak te a sumtam tak an lalu theya chu ram hlut na atanga sumlak lu khai khin chuan an sumlak lu asang viaw ani ti a pangpar manga aizon na chu industry lian takani thu asoi Kolasip Florist Secretary Piro Mani chuan an pol malak na shang te soin tundin hmuna member za somthum velanom thu asoya Kolasip mun poimo lai le sarkar mun ma poimo te chain an natlan chin thu asoi bok ni o flower show kam fair a hian stall som pasari omin inti siana shang an nei te loman semna vo in khan an nei ngal bok ani Evangelical Nurses Day Pualin Omega Center Bairabia cheng sing thum Evangelical Nurses Nurse Scholarship Unit an hlan Evangelical Nurses Scholarship Unit te chuan nimin ni som pani thali sang ni som nei pathum khan Evangelical Nurse
Nurse de Pualin Omega Center Bairabia Cheng Sing Thum Tran Puinan Hlana Heba ka hian Kolasip District Hospital Adam Laudatan Antlai Chokme Antum Sakbok ani Nimin Khan Railway Nuaya Tuitun Lui Do Kai Tura Leisiam Hathok Do Kai Tura Leisiam Hathok Mi Paruk Te Chuan Accident An Toka Anzinga Mi Pani Ten Borala Midang pali te po hliam an tora wangin silchar lama enkol turin nizan khan ambulance manga phurthla kan ni chhuatlang thudon dan chuan tuitun lui kai na tur rel kong lei siam tu te hi ABCI company an ni a an hnuaya na thok te chu nimin chanu dar ni vel khan an che swal ti thudon ani angin khochhung lama om te chuan lir thei ngai to in darnam lam hi an pan ngala che swal na tok tu mi paruk te an vai mi paruk te hi an vain silchar mi vek ni a hriat te chu an na thona hmun atang hian ranin phur chhuakin district hospital Kolasip panpui ngar an ni a Kolasip damdo in thlen pui an ni chuan mi pahnih te chu an lo boral to ti hriat ani a midang te po an hliam na hle ti thudon na chuan a soya an che swal dan tak ero he thubal sei lai thleng hian hriat chian thei alani lo ani Nizan Khan hathok tu zinga boral thi police a report thelu ani a postmortem an ni don le don lo an ngai chang mek ti thudon na chuan a soi liam to thi silchar lama phur thlak turin an ruah man mek ni a hriat ani Mizoram a eruk na re theina na YMA in chakzo ka mala kan rel YMA aro rel na sang ber tu CCC hian YMA ro reding khom voi thumna October ni somni pasari sang ni somni pahnia thingsul thlia khel mola na yaro rel te bo zui dan an thlira Central YMA President Arlan Ngetana kai shwai eruk na le hlemhlet na are theinan Central YMA intun aya chakzokin mal ro setia an rel to chungchanga resolution an siam ani YMA CCC resolution chuan YMA Mizoram chunga eruk na le hlemhlet na are theinan sub headquarters group branch YMA ten an huam chunga chakzoka malak zui zel ni se kutling lo sum la lut le tho chhuak phu lawa khosa te endong thiam ni se ati eruk na le hlemhlet na chungchanga court ro rel na le corruption boy pui tu special judge thurem na lom anti thu te ramle namta na tho na court le special judge te YMA in an thlop thlat zel don thu te resolution chuan tar lang ani eruk na le hlemhlet na re theinan Central YMA in mal ro se ti an lo rel to bozuya mala turin YMA chong committee adin to a CCC thut khoma hian Mizoram chunga namdang hne na in hmun huan loram le shal tlan chon zel ani lo na Mizoram chunga in hmun le huan emolo le ram shal le chon ani don reng in YMA shat puina tel zel ani theina Central YMA mal ro se ti chu chakta ka malak zui zel ni se ti in an rela Central YMA in Sarkara RTI ek mangin Mizoram munle mate namdagin an nei to dan zo chia ni se dan man la revenue act san ni som pathum chiang zo ka zir ni se anti Mizoram in market regulations anei chu taka manani theina na malakte Mizoram hun shanga sarkar dam do inate man na thazok le thok tu tamzokin thuam tharo se ti tele Mizorama vocational course zirna warzoka kalpui dan tur te andrelani ral tlan te chungchanga mun shanga anom dar lutuk chu harsat na lian zok ala thlen theido na ala na wangin sarkarin relief camp changtlung zok siam tur le chumia chuan davet tura sarkar lama chakzoka mala turi Mizoram sarkar nor chunzom zel andrela Central YMA in cheka reta siam chu manani theina aizo ka pui chunga malak zel baka sub headquarters te po in an huam chunga theu an man turin lozir chiang ve thwai se ti in an relani Donor and call to Minister of State BL Verma havin Mizoram chunga Donor Ministry na tho te clear hawani a he huna hian Chief Minister Mizoram thanga chuan NERSDS noya Mizoram in project paliana izinga pakhat BRO ten na anjan theilo chu Mizoram PWD ko da hlan mai turin Donor Minister ne na hian arot nimin chama kan sarkar lai pui Ministry of Development of Northeastern Region and call to Minister of State BL Verma havin Mizoram chunga Donor Ministry na thote clear hawani a
he huna hian Chief Minister Mizoram thanga chuan NERSDS nuaya Mizoram in project pali nei zinga pakhat BRO10 na an tan thei lo chu Mizoram PWD kuta lan mai turin donor minister ne na hian arot ani he huna hian BL Verma chuan India mar chak mason na atan sarkar lai puin thei to pa chwa thulte Prime Minister in angai poimo awangin kumdin mar chak ti mason na tur sumpo ti bunzelani thu soya in kalpona kongle masona ru relian tak tak siam zelani thu soin atulangin malak bel ni se atibok Chief Minister Mizoram thanga po in Mizoram Donor Ministry noaya malak na te chu thatakati hlotlin vek ani tur thu soin North East Road Sector Development Scheme noaya Mizoram in project pali ana izinga pathum chu Mizoram PWD in an thokti soin Border Road Organization in project pakhat an chan chu tun thlengin bul an atran theilo awangin mason na ti khotlai theidon ni na soya Mizoram PWD kuta lan chong mai turin minister ne na hian rotna athlen ani tundin mala Mizoram chunga donor ministry project shang somsari parukal pui mek oma planning and program implementation department official 10 PowerPoint presentation mangin report at pebok ani Chief Minister's Conference Hall a meeting hi Chief Minister Mizoram thanga chuan telpuin Planning Vice Chairman Puech Rammoy Finance Principal Secretary Vanal Chhuanga Secretary to CMK Lal Thomoy Baka Donor Ministry Noaya Project Khoi Department IoT an telani Chief Minister Mizoram thanga le Minister of State for Donor BL Verma te hi Tukin Khan Ashan Pa in Komin Tuk Chuan an Kil Dun ani Vengkhan ZPM General Headquarters Bultumin Vanapa Hall Kota Dignadu Punkhom Hunan Mang he huni member ZPM Action Committee Dr. Silaram Moyna Kaishuaya Vice Chairman ZPM Action Committee RD Laram Hunser Mangin Chairman ZPM Action Committee W Chuan Omale General Secretary SL Ngur Sailaw 10 ZPM in Mizoram Governor Niena Anthutlena Mingziak tu 10 Thuan Soya Puala Chatluanga Member ZPM Action Committee Kaishuai na in Aurwal na Hun Man ani Chairman ZPM Action Committee W Chuan Omachuan Voina ZPM Party te Ankal Khom Chanchu Digna Tungding Turle Chuta Changchuan Danin ati turte Akal Kong te Komhuturin Anlo Ankal Khom ani ati a chu konga chuan memal minga lo lang ani po in chumi chu memal takin ZPM te chuan an hongot lova ama ero chu konga chang chuan namson kan tum mai zo kani ati ZPM ti hian politics a hian kan chan lo zong ani awangotin dot le thudik chopol emodot ngial ngan taka inchir thele inbe na te hi tha kan tilawati a ama ero chu dik lo le corruption a in nam hnoi te chunga ero chuan zangai na kan lantir don lawani anti pathia le mi pui zara an sarkar ani po in na an na masaber tu chu corruption dawani thuan soi pu esel ngur sailaw chuan Zoram People Movement Vigilance Department chuan Mizoram Governor Nena February ni somni pariat sang ni somni pathum khan Article 192(1) of the Constitution of India lo chanin MLA Purabaro Moiro ite in Section 9A of the Representation of Peoples Act 1951 cho bo chharawanga MLA atanga bantura tina lekha an theluta an petition to Governor chuan bo zuin ni som paruk March sangni somni pathum khan Mizoram Governor Office atangin Principal Secretary Election Commission of India New Delhi nena hemi chungchanga ECI ngai dan chu Mizoram Governor nena ron peturang enna thonthak vele ania ni somni pakwa khan Governor nena lekha pe copy hi ECI ya an thonthla vele bokni in an soi pungurte chuan purabat ro moiro ite chu North East Consultancy Services a proprietor ni in ni som pari thlani sangni somni pathum thleng khan hemi NEC as a proprietor ani angin chia GST ala pelaw ni in an soya heti la hian afapa Vanal Felpuiro ite po anulama
NECS proprietor angin chia apevele thobok ni in an soya NECS mingpu veve proprietor minglawin thak chhota chu tutinge anni kanti chuan official documents atangin an office le house address veve te a in antlat awangin pa fa anni ti asha thei ni in an soi CAG report atanga alandanin NECS ne na hian puraba domoi roi te hian MLA minister ani nuwa October sang isomni pakhat kha Mizoram Sarkarin Police Headquarters Building Khatla Aizola sakna le third IR Battalion Headquarters thingka sakna bil te chu pek an ni ti alang a chuti line NECS hian Women's Jail Aizo chukum sang ni somni chawa an sakzo tak chu dik tak le lang tlang takin November sang ni som pariata election affidavit thelu khana zia alan lo awangin false affidavit case section za somni panga the Representation of People's Act 1951 chu 1951 po or ngai tura an ngai thuan soi ZPM General Secretary chuan he petition na puraba romoi roi te kan puna lian le serious berangai chu juni som pasari sang ni somni pania NECS le Mizoram Sarkar ten single source selection ngei maya deed of agreement an lo sign tlat mai chu ani in an soi agreement a chuan Central Sarkar Ministry of Minority Affairs atanga PMJVK scheme ho reng te chu Mizoram Sarkar chuan NECS lo chu ron masalo chuan farm emo consultant contractor tuma an pek ve thiang lawan ti a chu mai le ni lovin heta anin remna hian tutan hne na ma hian an shil che theilo bok ni in an soi hetianga abik ta kami pui emo bidang tu te emo enroll ve theilo tura lawin lak bing na deed of agreement lo siam mai chu the Mizoram Transparency in Public Procurement Rules sangni somni pani dan kal ani bokantia hetiang taka section 9A of the Representation of People's Act 1951 bot sia na omchu keini chuan kan paljam theilo ti in governor ne na an petition na charge na zong chu availed toka supporting document po an nei thatok ni in an soya governor po in he thil hi ngai tua tlak anga in March ni som paruk sang ni som ni pathum khan ECI a he petition chung changa an ngai dan ashadu ni in athon thlange nge ni in an soi Election Commission of India chuan puraba moyan Section 9A of the Representation of People's Act 1951 about share na chu danang taka action la kani theinan an ngai dan an ron soi nge hi kan ring tlata waisen takin danang taka governor in aban theinan ECI hian dana bo chia na hi an ron tilangam ngai tura kan ngayan ti a governor ne na an chana po an ron thon thwai an be sei ni in an soi Mizoram Pradesh Congress Committee Office Bearer Tinimina Congress Bhavana Chukhom chuan resolution an siama Zoram Medical College in MBBS first batch result hatak anei awangin lomamanti thuan tarlang MPCC Office Bearer te chuan Congress Sarkar in harsana tam tak paltlangin kumsang ni som pariata Medical College Mizoram Institute of Medical Education and Research adin ti tarlangin MNF Sarkar in ZMC ti minga thak takin MBBS first batch result hatak anei ta chu lomamanti thuan tarlang Dr. Zilai Masaber mi somkwa pangazi nga pasta Zilai somruk pariat tele thoktu zongzong te an lompoi takzet thuan tarlanga Hlotling ve talo te ero hlotling zui ngai tura du sakna an hlan ani Mai Mardin Laya Health Minister Pulal Thanzara po in press statement ati chuaka Mizoram Medical College anei chunin MBBS result masaber thatak anei chu Mizoram tan masonaro puitak sharing tlakani ati a Medical College a hlotlin na atana tha tho tu zongzong Chief Minister Hlui Pulal Than Hole le summamo enkol ngai tua tu ahun lai Finance Minister Pulal Soda le aho tu langte official zongzong te achuang takzet thu asoi khazong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa the ni e